Алгатахсандар Даниил Ибанов Хагалас, Россия Хайрин спортын мастера, Ванда Никита Хабаров, Мэ Хагалас, Россия Хайрин мастера Быджаллар. Кылманлыктан Даниил Иванов, Кыгманлыктан Никита Хабаров. Абсолютный. Сеттон 5 килеттен Юэяңа, Петр Алексеев, Керегер, Республика Капсайка чемпионатын бүтек капсайда. Сәтте бөгөс кытыбызыптан Даниил Иванов, Никита Хабаров, Пиналка тақсан тустууну сагалаатылар. Абсолютно чемпион болбуда. Никита Сапронов булырын. Республика абсолютно чемпионы болбудун тахынан кини Манчары бала спартакиадын абсолютно болбуда. Онон же бу төргө кыйбыт коппу бөгөс чакчы даганы. Атын төргөлөргө сетилак боларга төйү күй сонда кадап болар. Даниил Иванов Манчары бала спартакиадын абсолютно чемпионы. Көңүл түстуга Российская Федерация спорттун мастера Арман Михайлович Дмитриев bir жыллагынан Оттарикарна турнир чемпионы. Саха Республикатын эдеттер капсайга. Оксе! Өрөтөр болбакка кыйыны хетесте көк мундуктан түстуга Россия Хайрин спорттун мастера. Мама хаята. Түстуга гуллар чемпионы. Олахан жөнүн 4 гуллар чемпионы. Дальний Восток федеральный округун 2 гуллар чемпионы Никита Хабаров.